телевиз, нийгэм, улс төр, эдийн засгийн чиглэлээр бэлтгэсэн орон нутгийн чанартай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэх гээд бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургуулж үзлийн эндэр байж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэж байх болно. Құрметті көрермендер, Саян телевизиясы қоғам, саясат, экономика бағытында дайындаған жергілікті жердің оргил цаг жаңалықтарын сіздерге жеткізуге әзір болды. Ерөнхий боловсролын даран согтбор сургуульд Орос хэлний олимпиадын нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо. Уг нээлтэнд тус сургуулийн захирал болон Орос улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх удирдах зөвлөлийн Сибирь хот дахь төлөөлөгчид оролцлоо. Дарын толығорта мектебінің Ресей тілінің олимпиадасының ашылу салтанаты бүгін болды. Аталмыш іс-шараға мектеп әкімі және Ресей мемлекетінің президентінің қасындағы басқарма орнының Сибирь қаласындағы өкілдері қатысты. Ерөнхий боловсролын дарын согтбор сургуульд Орос хэлний олимпиадын нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо. Уг нээлтэд тус сургуулийн захирал болон Орос улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэд удирдах зөвлөлийн Сибирь хот дахь төлөөлөгчид оролцлоо. Энэ жилийн Орос хэлний олимпиадын онцлог нь төрүүлсэн 4-5 сурагчийг Орос улсын ерөнхийлөгчийн тэтгэлгээр суралцах эрхийн бичиг олох юм байна. Өнөөдрийн олимпиадад 8-аас 11-р ангийн сурагчид оролцох юм. Бүгін мектебімізде орыс тіл пәнінен олимпиада жүрмек. Бұл олимпиада негізінен біздің мектепте жыл сайын дәстүрлі түрде жүрілетін дарын олимпиадасымен бірге жүрілуге тиіс болатын. Біз дарын олимпиадасын биыл 10-шы рет, осы 3 айдың аяғында табысты жүргіздік. Бұл олимпиадаға жаңағы барлығы 1225-те жаңағы оқушы ұстаздар табысты қатысқан. Бүгін енді орыс тіл олимпиадасы неге кешігіп жүріп жатыр дегенде, біз жаңағы орыс тіл олимпиадасын осы Ресей елінің президентінің жанындағы басқару академиясының Сібірдегі бөлімшесі мен екі мектеп арасында келісім шарт бар. Осы шарт бойынша біз осы мектептің ұстаздары келіп, жаңағы барлық материал, тексттерін өздері әкеп ұйымдастыруға тиіс болатын. Биылғы жылғы олимпиадаға жаңағы 12-ші сынып бітіретін оқушыларға өздері келіп грант 4-тен 5 бөліс табыс ететін болғандықтан, жаңағы сол уақыттарда біздің 12-ші сынып оқушылары Улан-Батыр қаласында тағда Ресей елінің сынына қатысуға кеткен. Сондықтан біз уақытын шегеріп, бүгін осы олимпиаданы ұйымдастырып отырмыз. Өткен жылы осы мектептен біздің аймағымызға барлығы осы біздің мектеп арқылы 10 студент жібергенбіз. Жаңағы 2-і магистрантурада оқуда, қалған 8-і жаңағы бакалавр класын тікелей президенттің толық Ресей елінің қаржыландыруымен білім алуда. Бүгінгі олимпиадаға барлығы 8-ден жаңағы 11-ші сынып, 2 сынып арасында жүріледі. Аймағымыздың барлық мектептерінен 8-ші сыныпқа 53, 11-ші сыныпқа жаңағы 43 бала жаңағы тізімдел бүгінгі олимпиада сайысына әзір. Енді осы олимпиадамыздың қорытындысынан жаңағы келген кісілер, сол мектептің басқарып келген кісілер жаңағы балалардың орыс тілі деңгейіне қарап отырып, келер жылға жаңағы квота саны шешіледі. Жаңағы аймағымызда орыс тілі деңгейі қалай екен, балалардың игеру нәтижесі қалай екен, сол тұрғыдан жаңағы бөлінетін квотаның саны да осыған тікелей байланысты болғандықтан, біздің келер жылғы жалпы олимпиадаға барлық аймағымыздың оқушылары табысты соған шын пейіл салып жаңағы қатысуын тілеймін. Енді бүгінгі олимпиададан үлкен табыс шығарады деген сенімдеміз. Рахмет. Хоёр сургуулийн хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Сибирь хот дахь сургуулийн багш нар олимпиадын тестийг өөрсдөө боловсруулдаг юм байна. Өнгөрсөн жил тус сургуульд суралцахаар дарамт сургуулиас 10 сурагч явуулсан ба энэ жил үүний 2 нь магистрийн зэрэг үлдсэн, 8 нь бакалаврын зэрэгээр суралцж байна.
Хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газраас 3 дугаар сарын 17-наас эхлэн аймгийн хэмжээнд бид шинэ үеийн хүүхдүүд нэртэй нэгдсэн чуулганыг зохион байгуулж байгаа билээ. Өчигдөр тус албаны мэргэжилтнүүд сайд бүрэн дунд сургуулийн сурагчдтай уулзалт хийлээ. Бала отбасы жастар даму орталығы наурыздың 17-сінен бастап аймағымыз көлемінде біз жаңа заман балаларымыз атты біріккен конвенция ұйымдастыруда. Аталмыш шара аясында кеше Зайд толық орта мектебінің оқушыларымен кездесу өткізді. Хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газраас 3 дугаар сарын 17-наас эхлэн аймгийн хэмжээнд бид шинэ үеийн хүүхдүүд нэртэй нэгдсэн шуулганыг зохион байгуулж байгаа билээ. Өчигдөр тус албаны мэргэжилтнүүд Зайд бүрэн дунд сургуулийн хүүхдүүдтэй уулзалт хийлээ. Шуулганы гол зорилго нь хүүхдүүд тулгамдаж буй гол асуудлыг өөрсдөөс нь сонсож сургууль болон гэр бүл олон нийтийн газар зөрчигдөж буй эрхийг нь сэргээх, урьдчилан сэргийлэх, өөрөөр хэлбэл тэдний дуу хоолойг туйрд хүргэх үйл явц байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас энэ оны 3 сарын 17-ноос эхлээд одоо бүх аймгийн хэмжээнд байгаа сумууд болон үлгий сумын хэмжээнд байгаа ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуулиудын хүүхдүүдийн дунд сумын сургуулийн шуулганаа зохион байгуулан явж байна. Өнөөдөр одоо Зайд сургуулийн хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулахаар манай баг ирсэн байгаа. 2009 оноос уг шуулганыг одоо зохион байгуулад амжилттай явж байгаамаа, уламжлалтай амжилттай явж байгаа. 2013-15 онуудад инээж буй хүүхэд нэртэй шуулганыг зохион байгуулж байсан бол энэ жилийн шуулган маань бид шинэ үеийн хүүхдүүд нэртэй шуулганыг зохион байгуулж байгаа. Аймгийн хүүхдийн нэгдсэн шуулганыг 4 сарын 24-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа. Шуулганыг зохион байгуулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон Дэлхийн зүйн Монгол олон улсын байгууллагын орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хамт олонд бас баярлаж талархснаа илэрхийлье. Манай шуулганы гол зорилго маань хүүхдүүдийн үүсгэл санаачлагыг дэмжих, хүүхдүүдийн санал бодлыг сонсох, өсөл бодлыг чөлөөтэй хүүхдүүд маань илэрхийлэх зорилготой байгаа. Урьдчилан шуулганыг болохоор бид нар энэ хүүхэд хамгааллын тухай хуулинд загдсанаар 4 эрхийн хүрээнд зохион байгуулдаг байсан бол энэ жилийн шуулганы онцлог маань одоо 5 сэдвийн хүрээнд бас 5 тодорхой сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдана явж байгаа. 2015 оны зохион байгуулагдсан шуулганаар гарсан дүгнэлт шийдвэрийг үндэслэн 90 хүүхдүүдийн дунд тулгамдж байгаа амар асуудал байгаа гэхээр гэр бүлийн орчинд бол хүүхдүүдийн маань эрхэн зөрчигддөг юм байна. Сургуулийн орчинд бас эрхэн зөрчигддөг юм байна. Мөн үе тэнгийн хүүхдүүдийн дунд бас хүүхдүүдийн эрхэн зөрчигдөж байна. Хөвгүүдийн дунд, охтын дунд гэсэн одоо ийм 5 тодорхой сэдвийн хүрээнд биднес энэ жилийн шуулганыг зохион байгуулж байгаамаа. Сумын болон сургуулийн шуулганыг зохион байгуулж явж байхад хүүхдүүд бол 98 аймгийн хэмжээнд байгаа бүх сургуулийн хүүхдүүд уг шуулганд маш идэвхтэй оролцож өөрсдийн бас өсөл бодол, санал бодлыг маш сайн илэрхийлсэн байгаа. Аймгийн хүүхдийн нэгдсэн шуулганаар уг асуудлыг гаргаж ирсэн хүүхдүүдийн уг асуудлыг биднээс шийдвэр гаргах түвшний хүмүүст болон холбогдох газруудад албан дотор мөн хүргүүлнэ. Мөн аймгийн нэгдсэн шуулганаар уг асуудлуудыг бол хэлэлцэх болно. Түүнчлэн хүүхэд багчуудын санал бодлыг сонсож нэгтгээд аймгийн нэгдсэн шуулганаар удирдлагууд болон холбогдох албаныханд тайлбарлан шийдвэрлэх арга хэмжээ авахд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх болно гэдгийг тус албаных нь онцоллоо. Хүүхдүүд уг арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож өөрсдийн дуу хоолойгоо хүргэлээ. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Береке қызы Ақбота. Бүгін біздің Зайд толық орта мектебінде балалар ұйымынан келген балалардың отбасылық өміріне байланысты мәселелер талқыланып жүріліп жатыр. Біз бұл сайысқа келіп қатысып жатырмыз. Сол себепті балалар ұйымына көптеген алғысымызды айтамыз. Сау болыңыздар. Монголын оюун ухааны академиас санаачлан зохион байгуулсан ой тогтоолтын улсын аварга шалгаруулах оюуны спортын 7 дахь удаагийн тэмцээний сүүлийн шатны шалгаруулалт энэ сарын 18-19-ны өдрүүдэд явагдаж улсын аваргуудаа тодрууллаа. Мемлекетіміздегі ой сананы дамыту академиясының бастамасымен ұйымдастырған мемлекетіміз бойынша
еске сақтау қабілеті жоғарғы азаматты сыналту ақыл ой спортының 7-ші реткі бәсекесінің соңғы сыналтуы осы айдың 18-19 күндері жүріліп, мемлекеттік жеңімпаздарымыз анықталды. Урдчилсан шалгаруул энэ сарын 4-нд явагдаж 6-аас 60 насны нийт 110 тамирчин өрсөлдсөнөөс сүүлийн шатны тэмцээнд нийт 56 тамирчин шалгарч бага, дунд, насанд хүрэгчийн ангилалд харааны болон сонсголын ой тогтоолтын 10 төрлөөр өрсөлдсөн юм. Тус тэмцээнд олон улсын мастер 5, их мастер 1, олон улсын мастер 6 тамирчин оролцсон тэмцээнийг маш өрсөлдөөнтэй болгов. Ингээд 2 өдөр үргэлжилсэн тэмцээний төгсгөлд бага насны ангилалд хангал, дунд насны ангилалд олон улсын мастер лавдуулам, насанд хүрэгчдийн ангилалд олон улсын их мастер мөнгөшүүр тус тэргүүлжээ. Нийт оролцсон тамирчдаас улсын аваргаар дунд насны ангилалд өрсөлдсөн олон улсын мастер лавдуулам 7453 оноогоор шалгарч 1 сая төгрөгийн мөнгөн шагнал хүртэж, Монгол болон Азийн шанцаанд 1-р, дэлхийн шанцаанд 5-р бичигдлээ. Мөн бүх насны ангилалд олон улсын болон дэлхийн дээд амжилтууд шинжлэгдсэн байна. Тухайлбал олон улсын мастер лавдуулам 10 минутанд 9.5 багц хөзөр буюу 493 ширхэг хөзөр. Олон улсын их мастер инхшүүр 5 минутууд 1125 цифр. Олон улсын их мастер мөнгөшүүр 5 минутууд 297 зурагт тогтоон алдаагүй санснаар дунд болон насанд хүрэгчдийн дэлхийн дээд амжилтыг тогтоолоо. Санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш нарыг бэлтгэлээ. Монгол банк, сангийн яам, боловсрол соёл шинжлэх ухаан, спортын яам, санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран олон нийтийн санхүүгийн сүр мэдлэгийг дээшлүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулан санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөр 2015 онд дэмжин баталсан билээ. Энэхүү хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 4-р сарын 10-наас 14-ний өдрүүдэд боловсрол соёл шинжлэх ухаан, спортын яамны харьяа, насан туршийн боловсролын үндэсний төв, бичил санхүүгийн хөгжлийн сан дээрх байгууллагуудтай хамтран иргэдийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, сургалт зохион байгуулах, аймаг нийслэлийн насан туршийн боловсролын төв нэгжүүд болон бусад холбогдох байгууллагуудын төлөөлөл бүхий 42 хүнийг үндэсний сургагч багшаар бэлтгэлээ. Қаржылық білім беретін ұстаздарды дайындады. Монгол банк Қаржы министрлігі, білім және ғылым спорт министрлігі, Қаржылық норматив комитеті бірлесіп, халық көпшіліктің экономикалық білімін жоғарылату қысқа уақыттық бағдарламасын жүзеге асырып, Қаржылық тұрақты комитетін 2015 жылы қолдап бекіткенді. Осы бағдарламаны мемлекет көлемінде жүзеге асыру жұмысы биылғы жылы сәуір айының 10-нан 14 аралығында білім және ғылым спорт министрлігінің қарамағындағы өмір бойында білім беру орталығы, микроқаржыландыру дамыту қорының ұйымдастыруымен бірлесіп, азаматтардың экономикалық білімін жоғарылату, оқытуын ұйымдастыру, аймақтардың өмір бойында білім беру орталығы және басқадай байланысы бар ұйым мекемелер барлығы 42 азаматты қаржылық білім беретін ұстаз ретінде дайындады.